Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin göhdari heca, edxwazim îro jwara behsa herba Bedrê bikim. Ku herba ewilî di tarîxa İslamê de ye û çiqa zaferê heyê mezin di tarîxa İslamê de hene, em qiyasa wa bi herba Bedrê dikin. Ew Bedir, cihê ku em bêjin Bedir, ji Medînê bal bi behrê ve 106 kilometre ye. Nêzî 3 kilometreyî ku em bi behra Sor, Tirkî bi Qizildeniz, nêzî wê behrê. û navbira Riya ya Mekkehê û Medînê ku bal bi Şamê ve çi ye. Sebebê herbê çi bû? Malûmê wekê ku Müslüman ji Mekkehê goçber bûbûn. Malê wa destê müşrika de mabû û hatibûn Medînê. Îca Resulullah Aleyhisselam daîma istixbarata wî ji dora Medînê û ji dora Mekkehê xeber dan hevdû û li gorî va istixbaratê hinê ji Resulullah re hate gotin goya Resulullah Ebu Süfyan û kerwanekî heyî mezin ku me got malê Müslümana tev de Mekkehê mabû û müşrika dest serdanî bû û ji xwe re pê ticaret dikirin, kerwanekî ji wî kerwanê hinê heyî mezin dibin qumandariya Ebu Süfyanê kurê herb de ji Şamê divegerê. Resulullah Aleyhisselam xwest ku ev malê hinê heyî mühim ku doh ê Müslümana bû û siba jî evê de aleyhê Müslümana de jê îstîfade bikin, dest serdênê. Riya wî kerwanê hinê bigrin. Lêbelê Ebu Süfyanê kurê herb ew jî insanekî gelekî jêhatî bû. Heya wî ji hereketa Resulullah çêbû, tedbîra xwestan, kerwanê xwe da alî, lêbelê xeber da Mekkehê û ehlê Mekkehê ku ji xwe li ber behanakî digeran ku zerarê bidine Resulullah û ashabê wî û cihê wa di Medînê de jî nehêlin, Medînê jî ji ber wa xerakin, levciviyan û şûrê xwe û raiştinê û ketin riya Medînê û riya Bedrê hatin esasen ku Ebu Süfyan xelas kin, lêbelê ku heta bûr hatin xwestin esasen İslamê xelas kin. Wa digo em ê îro ne ku em ê herin Ebu Süfyan û kerwanê xwe xelas kin, em ê herin wan Müslümanê ku riya Ebu Süfyan girtine em ê wa bikujin, em ê herin Medînê jî belkî îstîla kin. Niyeta wayî ya ewilî xelaskirina Ebu Süfyan bû, lêbelê niyeta veşartî, niyeta duê îmhakirina İslamê bû. Ji bo ev herba hinê gelekî mühîm e. Ev herb sala duê piştî hicretê çêbûye û teqwîma miladî sala 624 de çêbûye. Me got li Bedrê nêzî Medînê qedirê 106 kilometreyê bal behra Sor ve me got navbira Riya Mekkehê Medînê ku bev Şamê ve çê li wir çêbûye, nêzî çalê Bedrê çêbûye. Ji bo jê re tê gotin herba Bedrê. Bi teqwîma miladî 14 Adarê çêbûye. 14 Adarê sala me got 624. û bi teqwîma hicrî sala ya duê hicretê 12 Ramazanê. Meha Ramazanê bû, lêbelê Peygamberê Xwedê di cihadê de bû. Îca ev herb ji alîkî dî jî gelekî mühîm bû. Çi bû ew? Heta wê rojê Müslümana li Medînê xwe hemandin û wextê ku ehlê Medînê ensar
وكو عسلي خوش قبيلة أوس وحزرج بون العقابة برسول الله معاهدة شكر بون هين مكة أو معاهدة هنا شكر بون كي السر حماندنا مدينة يعني سوز دابون كو تشاوى خوا وزاروك خوا المدينة بحمينن رسول الله جي المدينة ولو بحمينن أما تعهدوا سوز دنا بين واو پیغمبر خودی ده حق حرب اجدر و تنبود و او وثيقه بيشترجي كود نابين رسول الله اهل المدينه تشيبون و اوجي للسر حماندنا مدينه بون نل سر حربك جدر و مدينه بون افجبو اهل مدينه جي امتحانك بو لبلي انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بون هفاري ويبون او سوزا حتى مرني وكد دائما البالي بن قد سوزا خونا بقران كو رسول الله عليه وسلم قرار حرب ستاند او البيش سكنين حاشا او يانا منافق ممكن جبولا اهل بدر برب قيمة وان باوردكن كي لقولي حديث رسول الله عليه وسلم ولقولي آيات القرآن أهل بدر مقدس وأم هيفيتكن كوهاتنا عفوكرن لبا خداي تعالى أهل جنتنا ما قد روكا جراندا وجدر في مدينة وسوزكو كو ندابون تسوزاكو وغريدة تنبو وهذا رسول خديك خديجي البته في أجري و بوش برندا نال دنياي ونال آخرتي رسول الله عليه السلام دائما إشي خو ببلان ذكر بتدبير ذكر وقت جي حرب عولي تثبيت كر حباب بن أرت أصحابك ضعيف بو نام لتا خديه ويكين بون مالي ويكين بو لبلي جهاتي بو رسول الله عليه السلام يقول يا رسول الله أبيا وحية يا اجتهادات أبا رسول الله عليه السلام يقول قناعتها ما أبا يا رسول الله وقتك أم النلفر بن أم نيزي تشالا بن أوي الفلان دفري بن أوي خير تربي قوت رسول الله عليه السلام باستشارة هنا جه حربي قلوباند درباسي جيكي ديبو و حربي مبارزة دست بكر لوی مبارزه کی هبون لوی مبارزه هنه ده حضرت حمزه هبو حضرت علی هبو کو اساسا بفي حربا بدري هي مشهور بونا عولي قهرمانتيا و دوی حربا هنه ده بليبوية وحضرت عبيدة بن حارس هبو دوين مبارزة عولي ده حضرت حمزة وحضرت علي أو نياري إسلامي كشتن وآلي كاريا حضرت عبيدة جيكرن ودور حرب دست بكر إجوا مشركة مكة كسر خوفة چوبون كوادگو أمي و مسلمانا أمي و يوق بكن أمي و إمها بكن دوی حربا هنه دکو ایوا او پربون جمارا و دقتی یا اصحابا بو رسول الله حوالی وی بو و امکان واضح تربون لبلی واتش حساب ندکر رسول الله حوالی خواه شرط و تبجی آنی بون پلانا خواه خوشک چکر بون استشاره تدبیرا خواستانده بون سوز و عهد خواه نوکر بون او هيفيا خو كان من خده افيا سنة رسول الله كو عولي ما هو بلانا خو خوشك تشيكه تدبير خوشك بستانه بتمامتي يكي كم نهله ودورة خو بسبيري خده رسول الله القاصد عاكركي والقاصد عاكركي رجع بدري حتى جبيه يسر مليويكت حتى كو حسي أبو بكر رضي الله عنه إجا بس يا رسول الله شو بس خود دنگه تكري
وامشك حسب نتكركيك وأفدعاهني دعاك قبولا وكد آية كلمة درباست به وحسب نتكركيك وخداية تعالى وعسكريك ناخيا وملائكتا وآلي حوالي خوبك بري احتياج جاوا بآلي كنا خده هبو أساسا جهاز بواره نه جهاز حرب شدید بون یا دوی حسب وطنه بون یا سیه اهل مدینه اوس و حزرج اهل زراعت بون نه اهل حرب بون جانا ناف خود پفد چون لبلا حرب جدر و پر نکر بون گلکش حربه فهم ندکرن halbuki اهل مکه قومك تجار بون ودوي تشاغي هنا ده قوم التجار احتياجات محافظة هبو الهمبر عشقيا وإيك وريبرا شحربه فهمت كرن وقالك جراج نافوا وقبيلة نافوا دورا واضح حرب درد كت شحربه فهمت كرن بلكي إن حرب أهل حربيك وأمبيجن وكعسكري ساساني ورومي بون تجاري نولو بون المكيه جنرال تنبون البتة جنرال دورة رسول الله ودورة أصحابه ده دورة خلفاء راشدين هذا شيء بون وجنرال وكسعد بن أبي وقاص كو قادسية حرب قادسية قزنج كرن وكأبو عبيدة بن جراح وكخالد بن وليد كو حرب يرموك قزنج كرن دنيا تبدأ فتحاندن أو دولة الدنيا هي مزنستاندن أو يا زاروك مكيه بون راست بو أما الدورة الإسلامية بجهاد أو بون جنرال بابو كاليوا نحر شيء هي مشهوري وكا جنرال وكا رستم الزال يساسانيا بو ويا جنرال كدي وكا يرومي بو لبلد جاردي أهل مكة لقوري أهل المدينة بيهترش حرب فهمت كرن هم جهوات شيابو أهل تشي دائما أهل حربينه وما جو تجارتها واهبو جوارا محافظة لازم بو ومدينة جهة كي دشت بو وجهة زراعته بو أهل المدينة بحربية مجل بو إجا قومك كو حرب نكر بو الهمبر قومك أهل حرب تكركي بري محتاجي آلي كاريا خديون خداية تعالى أو محجوب نكرن دوي حربة هنيدا قالك أهل مكة قريشي بهرس ببن ودقوتنا بيبا أمي محمد وهواليوي أمي إمها بكن أمي مدينة استيلا بكن نوك واجب دور حفتي حبي جواهات كشتن كدنا وادا أبو جهل جهبو وحفتي حبي جواهات أسير كران بريشان جفدي ترتيب لابون ديجي برزالات جاني خو خلاص كر زيرا الهمبر جنجي خو حرب كربون كسي باور ند كركيكو او بطل مكه جنجي كي حازتي عليش حقي وادر كذا الهمبر مصعب بن عمير حرب كربون هن زارود هاتن حسيبه هن نقلك اهل شوربون حتى هيجنا اهل شوربون برزالات وسفالات ايديجي رافين تشون كبشترا اف السيرة هنا برنا مدينة مسألة كي تبردجي قلك هي مهم شيء رسول خدا جاردي استشارة كر وهناك أصحابي وي وكحضرة عمر رضي الله عنه كون فا السيرة هنا بكشن كدنا السيرة هذا حضرت عباس شهبو أبي رسول الله بو هنا أجي تقول نا احتياجية إسلامية جوا هي أم فدية جوا بستنن رسول الله قرار فدية دا لهبلي هنا جوا نقاربون فدية بدن قوة واتنبو إمكانية واتنبون بلكي تاريخ الدنيا دا جارا عولي افتشته هنا تشيبوب رسول الله السلام قو تشكي كنا الرومي كربون الساسانيا كربون نا أهل مكة ديبون نا أهل مدينة ديبون قو أي أبي كول فرد ناولة مدى أسير مانا
بلێ پەرێواتنە و فدیا خۆ بدن ژمارە وەزیفاکی بکن هەرێکی ژوە 10 زارۆکێمە بەعەلمێنن خواندن و نویسکاریە gelê guhdara ev pir mühim e, ev ya gelekî mühim e, esîr neyar ku me beelmên xwendinê ji destê me xelas dibin. Me ilmê wa ji wastan, me huriyeta wa da destê wa me guherin. Zîra ew ilm em ê pê hur bibin, em ê pê serbest bibin, em ê pê pêş de herin û di pêş de em ê zora kufara pê bibin. gelekî xerîbe. Me got neyarê me yê heyî şedîd ku destê me yê esîr dene, em ilmê wa weke sermayekî weke malekî em ji wa distênin û di hember vî ilmê hinê de em wa serbest diberdin bê hedî her. Hurriyeta xwe vî ilmê ku me pê de ilmên distênin. Gelekî xerîb e. Gelo ev ya zêr bû ev ilmê hinê ya zîv bû. Na. Zêr û zîv çêtir bû. Ashabê wî gelekî ecêma îman lê bilê Resulullah ev qerara hinê da û ev qerara hinê tatbîq kir. Sallallahu aleyhi ve sellem. û razîbûna Xwedê li ashabê wî teva be. Kî pişt re hate fêmê bê eviya çi qasî qizancekî mezin e. Esasen wehî jî li ser re'ya Hazreti Ömer hat. Ama cardî dikirina Resulullah da xêr hebû. Eger dikirina Resulullah da xêr nebane, wehî zûtir hatibane. Ve ev insanê hatibane qetil kirin. Lê belê eger müşrika çend salî li ber xwe da, müşrika çend salî dî İslam tacîz kir, nihayet zafer bûya Xwedê û Resulê wî û wextê ku Müslüman karê xwe baş bikin û pîlan bikin, tedbîrê wa ciyê xwe de bin û xwe bispêrin Xwedê. Ev her du bi hev re bin. Hinek insan xwe dispêrin Xwedê lê pîlanê xwe qet çê nakin, tedbîrê xwe nastin, karê wa baş naçe. û hinek insan pîlanê xwe çê dikin, tedbîrê xwe çê dikin, xwe naspêrin Xwedê, karê wa jî daîma bêteam e, bêfeyde ye. Karê wa jî dahî zerar e. İslam ne ev ne ev. İslam ev ki mo tedbîra xwe bistêne, pîlan û programê xwe çêke û dûvira xwe bispêre Xwedê. Îca her min ku bin û çi karê helal ve meşgûl bin, karê we bi xêr û bereket be inşallah. Ve esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.